در اون درم هزار یک شب یک قصه تودد نامی همون راسکاز بگیم تودد دایی انا میگه یک کنیز بوده است به نام تودد در بازار سوداش کرده استیان در بازار بغداد همه نرخش صاحبش به حد قیمت میگه نرخ خب مردم خریدار هم بالا هم کنیز آدم بسیار جمع میشه برای خرید کنش صاحبش میگه که همه کسی را همه کنیز خودش خوش کنه همون هم میتونش من قطعی همتری عهد پیمان کردگیم که کسی را خودش خوش کنه همون هم میفروشمش دیگه کس نه این برای خدمتی بسیار کرده است اما مقصد کسانی بیماری مرض الموت بوده است همین کنیز کمک کرده است نگهبینش کرده است طبابت کرده شفا یافته با همین خودش نظر کرده است که همین کسی را خودت بخوی همون را میفروشم همین میگه خریدارا میآیند پولی کلام کرده است یا نمیفروشش ایخش نکرده است این کنیز با همونجا یک توجیه بچه بوده است نامش نورالدین همون آمده است همین مردم بسیار خرید دعوا و جنجال با همین تاکی همین سویه درخت استوده است تماشا داره به حد بچه صاحب جمال امتری با ادب خلق کرده است نه با همون چی همون کنیز همون میغلطه همین خیلیگن مایل نمیکنه او بیچاره در قصه همون کنیز خرید هم نیست مقصد مبلغش هم نداشته است بعد همون سعید چه میگه که همون جوان را دعوت کرد من میگه ای خوجا من تدا معقول نیستم میگه معقولی چی باید تدا بخریم میگه این مبلغ یا گفته است یا من تاری پول ندارم میگه چند قپل داشته باشیم به من روزی میشم برای بخر پشیمونه بشه بعد بیچاره هم یکان 100 دینار رئیس اصول میگه این همین مبلغ دارم همین مبلغ دارم با میگم من همین را میگیرم با همون سعید چم همون میفروشش همون نورالدین دا او میورش با جایی با گرفته دست بیچاره کنیز کرد چند مدت هم تاری پنو زندگی میکنن که به حد حالش بد میشه قرضدارا ای هر سه میان ای گریبانش میگیره دیگه نانی خوردن نمیاره بعد همین کنیزک با عقل بود است میگه تو من دیگه همین کرده نمیتونی تو خودت خودت تامین کرده نمیتونی اینجا انا مرا بفروش میگه قرض رابطگی با هم قرضدارا سود نکنن مقصد یک اونجا فلوکت نکشند برم در میگه که این بزرگ خریداری من یافت نمیشه نزدی هارون رشید برا خلیفه بغداد این قصه میگه در 1001 شب اومدن که نزدی هارون رشید برا بگو که شاه هم من یک کنیز دارم که اگر همه ارزندگی اخته داره دیگه هیچ که خریده نمیتونه بگه قیمتش چنده بگو 10,000 دینار 10,000 دینار چیزی را که با 100 دینار خرید است البته میپرسه که برای چی قیمت بگو که این به همه هنر ارزنده ای هم علیم ای هم هنرمند ای همه طرف ای بعد کیما را صدو کردن و اصولش دیگه تنیمده با این میویا پیش پوچو که میخواد من یک کنیز دارم میزی بخرم نرخش 100,000 من میگه ای خونو با 100,000 من 100 کنیز بخرم این چیه که قوی من گو که شاه هم این اوقی با تمامی هنر مقصدی مزین ای زینت داره خاکو بگی بیاروش با اوردش به حد صاحب جمالی خشتار کردن بعد گو نامو چیه گفت تودد گفت را همین صاحب 10,000 دینار میگه به همین ارزندگی داری گفت قسم به الله خزینه ایت برای نمیرسه میگه ای زیاد کی نمیکنه برای اون مقصد من خودم گفتمش که هم قبول بود میگه تو چی هنر داری من میگه از تمام علوم زمانه و خبر تمام علوم هم میدونم بالای این مقصد که صنعتی شعرگویی دارم انا همین چیزایی گفته است همون در همون زمان هر هنر هر کاری بود همش هم میدونسته است بعد گفت در همین وحیمات گفت امتحان کن بزرگترین عالما را هارون رشید هر سه صدو کرد فقیه بزرگترین خلافت محدثی بزرگترین خلافت معرخی بزرگترین همه بزرگترین ها جمع شدگی در مجلس همه را جمع کرد گفت همین زنک دعوا داره که ای همه علمای تر من دولترم قطعی باید بحث کنی گفتم با جانو دید
با این تودد گفت که شرط همیه بیا پیشکی شرط را تعیین کنیم هر کدام چند سوالی داریم آدم تیم من جواب میگم بعدا من همین یک سوال میتونم اگر گفتی خوب مقصد بردی اگر نگفتی همون سلای سرتا با حکم مغلوبیت میگیریم جا میمونی و میبروی اگه سری ریچ برومدن علاقه رنگی چی میشود ای چی بگم اکر رنگی یا تحقیر میشود ازدیوات هست که من تسلیم شدم در پیش میزنم بعد میویا آیالا قدرتی پروردگار همین خیلی مسئله شرعی عجیب اومده است من نمیدونم ما چی درد داریم نه و خامو مایل محبت به همین شریعت نداریم سال 1961 والله علم باری اول 1001 شبه با خط کریلی و زبان تاجیکی چوب کردن نامش تودد نه و کنیزی بی‌نظیر موندگیان همین مسئله شرعی را ننوشتیند اوجا بعد در پایانش نوشتیند که از بس که این سری خواننده را گیج میکنه ما همیو را اختصار کردیم همین فقیه سوال از سر میکنه و میگه فقیه شرمنده‌وار سالش همونده برمده تاجیکیش نه که در روسیش همین در روسی ترجمه شده تیسیچه ای عده نوچی دام دوروی سویتی ساله گفتنی آدم مترجمه همش نوشتیم نام او داد تودد اومدن گیره قصه انا بحثای علمی و هم امرو آورد برای همین تاجیکی 6 جلد چوب شده گیره روسیش 9 جلد این همین اختصار نکردن او همش آوردن همین دیگر آیا الله همه مقصد که همه را مغلوب میکنه دیگه یکم کسی نمیمونه که در مقابلش روز شبه اوکی این شاعرو را چیستان گوه را بگو که این اگر نخونی تا با همین زبان خونی این را بیان کردنش مشکل است بعد هارون الرشید میگه که واقعا تو با همین خراج مملکت میارزیده ایودا بهتر بوده سبحان الله این تو این قرائه جور گفتی او میگه من همیشه کنیز نبودم من یه وقت آزاد بودم من پدر داشتم مثلا که پدرم تعلیم داده با مرور زمان خیلی تری کاری انا تقدیر شد مثلا خیلی اسیر غلطی دید در این ملک کشور بعد گفت که ای کنیز من خدا قسم هیچ وقت خیلی خرسند روحت نشیده بودم ای من چی میخواهی؟ همین چیزی بخواهی میتونم اگه صاحب شد 10,002 دست داخل 10,000 دینار گفت میخواهم که هم صاحبم ده بر بگردونیم اولا افشک شد بعد هارون الرشید هم مردک بود آخی بچه خلیفه پنجم عباسی مردک بود این آدم با اول یک اکادمی بزرگی را با نام بیت الحکمت تشکیل کرده گیه در زمان یعنی تمام کتاب‌های یونانی و رومی و هندی و مقصد ایرانی قدیم همه او را ترجمه کرده گیه در این بیت الحکمت بعد گریف آزادش کرد گفت ایتا نمیتونم همچی کنیز نمیتونم گریف آزادش کرد مهرش تعیین کرد خطی همون نورالدین گریف تویش داد توی کرد بعد همون نورالدین نگریف همچه زنی آزاد خیلی ده آن اگه کنیزی نه خیلی بود الحمدلله با شرافتی همین اسلام و مسلمان ها و ایسته از بین رفت حاضی در این زمان و در این شرایط کنیز پنیز نیست اگه این سوالا رو عودتا کی بیتا همین مردکای بولحوضی ابله خیال میکنن که همون پریسلوگا و اون همون زنکایی که مقصد خدمت میکنن که در خونه همون کنیز او کنیز نیست او آزاده او خدمت میکنه که اون مقصد مهنت میکنه پولی خیلی چه میگیره دیگه در دنیای تری گپا نیست غلام کنیز دوری این چیزا ای بین رفتگی وجود نداره تا سال 8 چند رفتگی تا صدرالدین عینی رو نیست انا صدرالدین عینی حقیقتا یک کتاب داره با نام غلامان نه که خدا راستی اوخی دیگه در اون عصر زمان با فکر دیگه غلام هم نه بود او غلام هم شد مثلا تا 8 چند رفته بیشترش هم همون اسیرای حربی هن اونا مثل غلام نه و همون رنگی که اسیر است کو آدمی پلینی ولا گروی پلینی هست آدمای پلینی هست کو اونا به طریقت شما آمده میشه نه که خدا را شکر که نیست دیگه این طریق غلام دوری و این طریق گپو نیست حضرت با خوشن عبد مثلا که همین باز در بین رفتگی در دولت نیست گفتم کو هم یا آدم بعد هم یا تشخیص دهی گفته که
ҳазор раҳмат ака, хеле роҳат кардем. Не ки ахираш нагуфти ки ҳамун лайли бардак буд ё занак. То ҳамкарӣ кардести дар ҳамун давраи советӣ вақта таърихи башарията ба ҳамин ҷомеаҳо тақсим мекардан, ана ба замонҳо тақсим мекардан. Масалан, махсус ҳамин чизи ғуломдорӣ буд, асрҳои ғуломдорӣ ба ҳамин ном ёд мешид. яъне беҳад кӯҳна аз ҳамин вақтое ки аз замоне ки мақсад мардум қавма қабила шидану ҷудо шидану забонҳои мухталиф шид, дар хокҳои мухталиф зиндагӣ шида, бигем ҳамин баъди тӯфони Нӯҳ алайҳиссалом аллакай дигар ба сабабе ки ба ҳамдигар ҷанг мекардан, ғолиб тарафи мағлуба асир мегирифт, ана мақсад ки ҳуқуқҳошуна мебридан, беҳуқуқ мешидан, ҳамин хел ҳамин ғуломдорӣ пайдо шид. гӯё аз замонои баъди Нӯҳ алайҳиссалом, баъди тӯфони Нӯҳ алайҳиссалом ҳамин воқеа шидаги. ҳамин хел оҳиста оҳиста ғуломо зиёд шидан, бозорҳои махсуси ғуломдорӣ буд. ана мақсад оли ҳамин империяҳои калонтарин дар таърихи инсоният ҳастанд, ҳамаш ҳамун дар ҳамун форматсияи ғуломдорӣ зиндагӣ мекарданд. фарқ надора ӯ мақсад империяи ҳахоманишиҳо ай, империяи куруши кабир, ё империяи масалан румиҳо аст, ё александри македонский ай, мақсад ҳамин ғуломдориро дастгирӣ мекардан, ҳамин форматсияро бозорҳои махсуси ғуломфурӯшӣ буд. яъне ки вақте ки ислом омад, аллакай ин кор беҳад роиҷ буд. ҳамдасти ҳамин касое ки гумон мекунанд ки ҳамин коммунизм ғулом ҳамё ба сабаби дин пайдо шудааст, ино аз таърихи башарият зарраи бу бурдагӣ нестанд. баръакс агар бибини таърихи ислома, ислом сабаби аз байн рафтани ҳамин системаи ғуломдорӣ шид. яке аз сабабҳои барҳамрафиш ҳамин ислом ай. оли қоидаҳои ислома бибинед, масалан барои аксари ҷиноёте ки мешава, худованд амр мекунад ки ғулом озод кунад, ё шореъ Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам амр кардааст ки ира кафораташ ғулом озод кардан ай. ина масалан марде ба занаш зиҳор кард, гуфт ки фарз кардем тарафи занаш ки синаи ту барои ман синаи модарам. ҳамдасти ба ҳамин шакл да мақсад ба ҳамин ягон маҳрами худаш кард, ина зиҳор мегӯянд. ҳамин валлазина юзоҳируна мин нисоихим сумма яъудуна лима қалу фатаҳриру рақаба. худованд мегӯяд касе ба занаш зиҳор кард, пушаймон шид, агар мехоҳад ки занаш талоқ нашава, як ғулом озод кунад. агар ғулом ки озод карда натунист, ба дигара. касе ки рӯзаи моҳи шарифи рамазона пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам мега мехӯрад, қасдан як рӯза мехӯрад, бояд як ғулом озод кунад. ие ки дар байни мо роиҷ аст ки мақсад ки 2 моҳ пай дар пай рӯза мегирад, агар ба шарте ки касал бошад натуна 60 мискина таом мета, ин барои касое ҳастанд ки ғулом надоштанд, камбағал буданд. аммо касе ки ғулом дорад, мурда як ғулом озод мекунад. шахсе масалан чиста случайна як одама сабаби марг шид, ина фарз кардем дар ҳамин шароитҳои худ мошин хати задаш нохост, мурдам одам, мақсад хунбоҳо дар калаш воҷиб мешавад, аммо кафорат бо кафорат ҳастай, масалан бояд ки як ғулом озод кунад. ҳамин хеле зиёде ҳаст ки як одам қасами валлоҳӣ хӯрд ки фалон кора намекунам, аммо кора кард, як ғулом озод мекунад. ҳамин дар тамоми кори шариат агар бибинӣ, аввал дар дараҷаи аввал ҳамун озод кардани ғулом аст, бояд як ғулом озод кунӣ барои ҳамин ҷиноёти мешидагӣ. ҳамин хел оҳиста ба шарофати ислом, шояд бори аввал дар таърихи башарият ғуломдорӣ дар мамолики исломӣ ай байн рафт. дар замоное ки аллакай дар империяи усмонӣ дигар қариб ки ай байн рафта буд, дар Россия крепостное право буд. ҳамун крепостное правош ҳамун ғуломдорӣ ай. ё дар Америка ғуломдорӣ буд, бекор нашида буд. ҳамун югуш ҳамаш ҳамун плантатсияҳо шуда, фақат ғулом мақсад кор мекарда, ғуломоро мерафтан ай Африка мехаридан. мақсад аз ин сухано чи ай? яъне ҳамин ғуломдорӣ ва каниздорӣ ва ҳамин чиз дар ҷомеаи башарӣ буд, як чизи самасабои разумею шиша. ира масалан мусулмонон матраҳ накардиянд. хуб ака ғулом каниз чӣ касо ай? касое ки аслан ягон ҳуқуқ надоранд дар ҳаёт, дар зиндагӣ. ҳамдасти инора мисли ҳамин ҳайвона мера ай бозор мехари гова, мерафтан ай бозор мехариданд. хобе ғулом боша, хобе каниз.
мегирифтанд меоварданд. Ина як мардак масалан ҳамун давра якам бигем ки ҳамун асрҳое ки ғуломдорӣ буд. Рафт ай бозор каниз харид. Каниз харид. Соҳиби ҳамун каниз ай. Охир никоҳи ӯ қати ӯ каниз дуруст нест. Соҳиби гоҳ қати гоҳ контракт мебандад. Никоҳ контракт ай. Нами брашли контрактиш нами никоҳ ай. Қати гоҳ контракт мебанди ки 5 литр шир мети 4 литр шама мегирам 1 литрш ай гусалат. Намекунӣ ку? Контракт намебанди ку як гусалата масалан дар пешат мемонум як гусалата мефурӯшум. Моли хитай. Анами никоҳ контракт ай. Яъне ки уҳдадорӣ ай. Уҳдадорие ки масалан ҳаққе ки зан дар зиммаи мард дора ва мард мурда адо мекунад. ҳаққе ки мард дар зиммаи зан дора ва зан ҳатман бояд адо кунад. Анамира никоҳ мегӯянд ҳамин маҷмуа. Ба канизе ки худат ай бозор харидай ту чиқар контракт мебандӣ? Ҳамидасӣ? барои агар ҳамун мақсад ки ба хича харида бошад, агар масалан иштиҳо дошта бошад, яъне ки ҳамтари соз бигирад, метавонад ки қатиш ҳамхобагӣ кунад, муомила кунад. ин моликият меган ира, яъне истифода таматтӯъ ба хотири он ки мулки хича. ина мисол подшоҳо бисёр доштан ҳамтари каниз. Наложница меган ку, мисол зан дар шариат ай 4 та ҳаргиз зиёд намешавад. 4 та ай чизе ки худои таоло таъин кардааст, маҳдудш кардагӣ ай. Не ки масалан подшоҳое буданд ки ғайри ӯ 4 зан 300 каниз доштанд. аз ҷумла ҳамин Ҳорун Рашид. ҳамидасти канизҳо буданд наложница. яъне ба ҳукми моликият. Каниз мешавад любовница. Не ӯ любовница нест, ӯ каниз ай. ӯ наложница ай. ӯ любовница тамоман дигар чи ай. Любовница дар шариат ҳаром ай. ана ба каниз любовницагӣ намешавад. бисёриёш ҳамун канизҳоро бо шавҳар медоданд. шарт набуда ки қади канизи худут бояд муомила кунӣ. шавҳар медоданд. каниза масалан имкон дошт ки каниза шавҳар битаам соҳиб бошад. ҳамидасӣ? ҳатто метавонист ҳамун каниз шавҳари озод кунад. агар ягон мардаки озодам бихоҳад, ҳамонро никоҳ мекунад мегирад. агар дар шарт бо марди озод ҳам бия ки ҳамун марди озод зани озод гирифтагӣ набошавони. якум никоҳш қати ҳамун каниз бошад, дар болои занаки озод каниза гирифта наметавонист. Не ки агар муҷаррад мешид ки зан намедошт, метавонист ки ҳамун каниза никоҳ кунад бигирад. Канизи озод мешавад? Не, ай канизи соҳибиш бихоҳад озодш мекунад. метавонист шуш бихараш. харид, мисол ай соҳибиш харид, метавонад озодш кунад, тари ҳастай. ولی همین تاریخ یک حادثه‌ای داره. این چرخی چیه در مقصد؟ هم تاریخ گردون هست.